Pini KSA Bukolia District Committee atum chilang si non hejong NEET asat lang along chipa undun abang phisami arati hansi pia phan karbi apoho pen karchodam dong mukak harong hang arong kedo Joy Singh hanse lapen Goma Devi timungpi asupi iklo alangli All India ST category along 439 rank an chipalong dun lapen All Assam category along 7 rank an chipalong dun lapen All Assam ST category along first rank an chipalong dun abang phi iklo bangso kar chodam ahut KSA Bukolia District Committee KSA abitung atum damlo lapen non aprang kibangji alang likai along kimang ason do anpleng labji aphan arnam along KSA ahin pen hirjume hang pitekang News Tech Report K News Karbi Anglong Kardom kadakawe panta nili aratihan sepi lasi nili a message I want to message to everybody the students of Karbi Anglong that we have to focus on our aim and we should be clear with our aim and should be done hard work. Okay, so we guys belong to such community. We belong to poor community. We usually know that, and that's why we have to work hard. We should not die for poor. Okay, one quote is that if we are poor, we should not die for poor. We should try hard and bring this poverty into a rich or a standard living. Therefore, I suggest that those who are belonging to the poor family, so you people never think that you are from that standard. We should keep our full focus on our dream and stick to your study and whatever you have dream, whether it is dancing or whether it is singing or whatever your aim you have, stick to it and you will achieve it. Believe in yourself. Self-confidence is the most important thing you need in your life. Therefore, I request that this should be kept and consistently you put your work and then the result will be shown at the last. And thank you, Kardom. वास्तव में देख हम लोग कभी फील नहीं होता कि घर से बाहर रहे हम लोग। अजमल सुपर 40 एक बहुत अच्छा जगह है। अगर आपका गोल डॉक्टर बनना है, I am very much satisfied with the learning environment. My name is Aradhi Hansepi. My father's name is Joy Singh Hanse. And my mother's name is Goma Devi. I am from Dokmoka of Karbi Anglong district. My father is a farmer. I have 3 sisters and 1 brother. I belong from a poor family. I have done my HS in Mariam Ajmal Women College of Science and Technology in Science stream and I passed with 85.6%. Finally decided to join Ajmal Super 40 with 100% scholarship from Ajmal Foundation. I scored 524 in NEET 2021 with All India category rank of 439 and I'm expecting to get admissions in AIMS Guwahati for pursuing my MBBS. Ajmal Super 40 के जो teachers थे वो बहुत experience enough है, they are very competent, वो बहुत supportive है। हम लोग की क्लास में जितना भी डाउट से हम लोग पूछ लेते हैं, जब मतलब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब जो डाउट निकलते हैं तो टीचर्स आते हैं हॉस्टल में डाउट क्लियरेंस के लिए, तो हम लोग का जो डाउट होता है वो एट द मोमेंट सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो मेरा रिजल्ट आया है नीट 2021 का, दिस क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स, क्योंकि टीचर्स के कारण ही मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ है। उनके बिना आज ये सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं होता। लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ सुपर 40 जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसके कारण आज सुपर 40 में एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द लर्निंग एनवायरनमेंट। सुपर 40 के जो हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कूल एंड काम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, केयर मिलता है हम लोग का वार्डन मैम टीचर से। द पेरेंटल वी गेट फ्रॉम देम इज वेरी मच सेटिस्फाइड। हॉस्टल में देख हम लोग कभी फील नहीं होता कि घर से बाहर रहे हम लोग। सुपर 40 में हर 15 डेज में एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मॉक टेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है हर एक नीट एस्पिरेंट के लाइफ में। मॉक टेस्ट की वजह से मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। मॉक टेस्ट देने के बाद हम लोग पेपर को एनालाइज करते हैं, फिर जितना भी मिस्टेक निकलता है हम लोग फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेते हैं, फिर टीचर से हम लोग अप्रोच कर लेते हैं जो नहीं हो पाता है हमसे। इसी तरह मैंने अपना जो स्टडी कंटिन्यू किया, फिर हर एक मॉक टेस्ट में मैंने अपना जो स्कोर है उसको कंसिस्टेंटली बढ़ाया है। इन दिस वे आई अचीव माई ड्रीम। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर द सपोर्ट। आई एम थैंकफुल टू द ट्रस्टीज ऑफ अजमल फाउंडेशन, मौलाना बदरुद्दीन अजमल sir and Mr. Sirajuddin Ajmal sir for their financial help, and I'm very much thankful to the faculties of Ajmal Super 40 and the staff of Ajmal Super 40, my friends, my classmates and my senior and my brother and sister. Ajmal Super 40 एक बहुत अच्छा जगह है। जो भी नीट एस्पिरेंट है मैं यही रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आके अपना स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना ड्रीम परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका गोल डॉक्टर बनना है तो अजमल सुपर 40 इज द बेस्ट प्लेस टू अचीव योर ड्रीम। Matijong ni phai hini arni anarlo porphai kre hini apor malom Difu Civil Management Atumpen District Press Club Karbi Anglong Asahem along Pherangke amai kang nipon Laso Pherangke amai along alang litumpen kaningje ponatengke Difu Civil Hospital ahem along ningkan pho andolo alang litum Ward Girls Ward Boy asai kachoklem Bonta kedamtang aningkan Difu Civil Hospital ahem Pre-Dak Pen Difu Medical College along si Klemdun Thulo Bonta Jakhong Niphai Thongkep Arni Alang Litum Phan DMCH along pen Toy 2HC Aphi Security Guard Pek Koklo Laso Alama Puthak Chingki Chethan pen Mo Aphi Kaprek along Chokomar Anghoy Pekpon Pupusi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lamchak Chipiponlo Lasi Non Joint Director Asaihem along Chokomar Anghoy Aphan Kepang dakpon ahut nang pipon vek popusi laso pherangke amai along ningje ponrinti laso pherangke amai along Rohila Sinarpi Nilima Sinarpi Helen Kropi Lapen Ari Sanghotum Chetongdun Nili tumhan yang si laban so aboreng yang si nak pipek lo tin dengan ansu se cisong kubamila ni tungai sang se Akibat itu game nohok a departments tami forest MR choklem latunta permanent agriculture long tami alang tung MR tami permanent people la medical tunghan permanent mune de laki council lo sor tu Jepang dugri itu phana mat traffic nang ji lagi athim nitung ke papa me claim ali nitung ke kiso minang ji Papan sini kai kita ihem do de thang mek jam long le kichur cepat tem itu kan ni kisu gini tumhan itu kelang gunang nasi munit ringan ji pulang te ni tum hen lo kecepat tu lai nasi tumhan nama thabik nang ji non mana le kopian post bang third grade fourth grade lason kami ni tum lan ta jonglo athima Barboy bargar ke dak tokte tamin ni tum ke laso ang hoi tamin ni teman ang pibek nang fokusi karbiang long tin lapen council kachari em CM atum phan tamin ang papling pibek tha lapen ako ithi kachuni rido ni tum han nang papling nang ko lapen kadu gawe phan tamin alang li tum matha pon tamin te ni tum han apran sin thana matha pon bek tha Jadi company lada fresh meat ke donang ko kathe ke lalo non molom joint director la pen west karbiang long but east karbiang long kustame post klang tik do piklo kasini tum ha EMCM stame lam chat nang chipilo nang patang pambek pu kusina kasini tum make kuthot ni tum fresh meat ke donang lake nali tum han nang chuningri ini tum han batai lo Nitung kadoi phanta lo chupila na solo ke chupia teng pen alang li CM
Dr. Tuliram Mohan Sartame, nang jaspo, bana, goreng amar sai, nang pipon po. Lah sini tum kado vitamin sekilo. Kopi ako rin doon na people. Ni tum ke kado vita lo tujok dun etlo pinian. Kuna na lang natin buyo bro. Ni tum la council lang si jokun lo, ki jogatin make. Jangan director lo. Kopi post ba? Ini teman ke grade 4. Wadway wadwa to bangke pidalok man di top pidalok. Nasin tu ke la for grade kami cokluk adalo.